Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jadi merasa bahagia sujatine antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejami ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian nengai raga ne jani merasa bahagia sujatine antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
Gede sarang kudu Sujati ini kena jodoh di kehidupannya sana dumun. Kita nyan elingang ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mubar pencerahan yang peskone alih kanda di belanjaan Kaden ling horahang hak tetua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buang rasa bangga dikena hejani mesai ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli Kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan Ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekekene ngurupkan pipes direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis-muis mareng tiang meseselan ulian nuwoten demen akep prutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan Yang superaya nanging kurenan tiange Nyegernya
arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Ondek kudang di Banjani mejalan, rumah tangga mulai tusing harmonis. Yen suba buka kekene sing ngidang nguruk ben pipis, direlo nuntut kebutuhan biologis. Bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis. Mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen aket prutan. Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan tiang seberaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegeran mirebeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Okey nak. Jadak lama-lama. Pak Sakim. Satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sirah uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan,
omsete medik-medikan warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan asam lambung tiang menekam ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan. Entah sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan asam lambung tiang menekam ia ngorahang ulian ama beregan. Nugen percaya jak balian di keto-keto dak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan asam lambung tiang menekam ia ngorahang ulian ama beregan. Dineng rana yang beli kenal nema dan arti cinta. Nanging adi masih neng rana yang beli ngerasa yang madan sakit hati. Sayang mati gumine kerasa sepi. Tatkala petang beling ngeliwat itu di tengah sepi itu di tengos iraga ngoyong bareng kumpul di kosane ngundunin ingatan
Ya dia setengah dijani ngai beli sedih nanging beli nu inget adi masih taen ngai beli bahagia sayang ento makejang dadi kenangan tresnane ilang ya dia setengah diditu mirip dan adot ingetan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli kalau pedang beling ngeliwat itu di tengah sepidan itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane ngundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya dia setengah dijani ngai beli sedih nanging beli nu inget adi masih taen ngai beli bahagia sayang ento makejang dadi kenangan tresnane ilang ya dia setengah diditu mirip dan adot ingetan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli
ia sedang megai di gudang tianggai nang pesirapan. Bapa, bapa, tua bapa nista tang runguang tiang. Diking kene bapa ngeleng nepukin tiang pas gelem pedidi bapa ngencanin. Bapa, bapa, tua bapa nista tersayang ang tiang. Ulian sayange bapa ngemasin kanti kejani bapa sengale kurenan. Nanging tiang rot ngrasayang cara timpale elenan makumpul ngajak keluarga ngelah meme bapa. Mangken umur tiang sampun roras tiban tusing taen rasa yang sayang meme bapa ni sangat sayang ken tiang kija ibapa luas yang milu yen ibapa ia sedang megai di gudang tianggai nang pesirapan. Bapa, bapa, tua bapa nista tang runguang tiang. Diking kene bapa ngeleng nepukin tiang pas gelem pedidi bapa ngencanin. Bapa, bapa, tua bapa nista tersayang ang tiang. Ulian sayange bapa ngemasin kanti kejani bapa sengale kurenan. Nanging tiang rot ngrasayang cara timpale elenan makumpul ngajak keluarga ngelah meme bapa. Bri, adik itu kan Bri suing kan, ale gae. Tuh tole, timpale, sabani, ibu padeng lah. Kira gunwen, begini, ngacur. Kegodan hidup sing ada nawa, pusing masih kali dang lain uling masalah di rumah tangga ada kinuyutan yang sing
ayah dimandingan beli ngajak soma pisah ke ane berpadenganlah kaden beruling pidan hati benawang lacur beline angon adikku renang udah mara masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur berline kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sin mampu beli aman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan dimandingan beli ngajak soma pisah ke ane berpadenganlah kaden beruling pidan hati benawang lacur beline angon adikku renang masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngampul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur berline kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sin mampu beli aman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan ketimbang beli mati berat mepesan ulun padu kerja Tuai manam semahi Moga si domangku lap te karya lampai
Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih. Ane campah ketepak ngayah bani nolak pasti kalbenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. No belok ke walau serado lambat lah mungkin suwe je kalawam baki mangke wenang po kita menadi jan pangoy mandi mongaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Sing kerasa kalahe terus menjalan. Monto makelone irages tata bareng-bareng. Sat maka timpal biasa. Selesai iraga ketemu, selesai iraga macapatan, mekada mentek sayang beline rindu kapin adi. Tu sing sida tiang masih menambah
tresna puniki ngancang tumbuh di hatin tiang ketujuh ring ragan bali ya diasten tiang benawang beli sube ada nengelahang tusing jengidang tiang mogbogin kana tiangi inayang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang rasa tresna tu sing sidegelang Tusing sida tiang masih menambakin rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hatin tiang ketujuh ring ragan bali ya diasten tiang benawang beli sube ada nengelahang tusing jengidang tiang mogbogin kana tiangi inayang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang rasa tresna tu sing sidegelang inayang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang rasa tresna tu sing sidegelang rasa tresna tu sing sidegelang asmara ketemu raga nadi beli subeng ngerasa yang getar di hati nanging beli takut ngorahang ke nadi
takut yen misalnya beli boyo selera di kangguang beli mendem malu di hati. Sumpah pangsalang betara beli bani Sujati beli nak mula sayang kenadi Dia stunti dan beli ke ucap playboy Nanging spesial buat Adi Tresna Sujati Diolas Adi Desang saya kan beli Legalian di hatin beli lejani Adi nerima tresnan beli Adi orang masih demen teken beli Suksma Adi sayang Adi tulus Beli janji Beli janji Beli janji Lakar satya Kira-gara Pangsalang betara beli bani Sujati beli nak mula sayang kenadi Dia stunti dan beli ke ucap playboy Nanging spesial buat Adi Tresna Sujati Diolas Adi Desang saya kan beli Legalian di hatin beli lejani Adi nerima tresnan beli Adi orang masih demen teken beli Suksma Adi sayang Adi tulus Legalian di hatin beli lejani Adi nerima tresnan beli Adi orang masih demen teken beli Suksma Adi sayang Adi tulus Beli janji Beli janji Beli janji Lakar satya Kira-gara di Dan muleman udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mule to ilu jumah pedidian Kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli
kulian pidan daki sing aja memunyi. Apa kulian ngepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Mirip meme sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme Ibi me nah manian me. Itu memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli. Apa kulian pidan daki sing aja memunyi. Apa kulian ngepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Meme sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Mirip meme sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Udang tusing si malu ngoraheng seton den blinga lemeseng. Adik keluarga bangsawan
lakar kejodohan iraga kelsing mecang kepan yen linawang lakar kekene berjalan tresnane yen dadi beli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik uli yang kas iraga yani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerong Jastun lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antakan tuhutin subah kena ramah kekene berjalan tresnane yen dadi beli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik uli yang kas iraga yani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerong Yastun lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antakan tuhutin subah kena ramah uli yang kas iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerong Yastun lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antakan tuhutin subah kena ramah Dadi hati nyai nyakitin beli disubani nyai menang namuni ngày nang beli ni jani menyakit hati ulian sola
nyai buka kekene kaluliang yen kene den soladine ulian beli sing kapining ragana di ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi uliana di ngememel sebilang wai ngidangnya kenanging lo sing nganggo wang tempe nage siap keleng-kelengan ngelahon dageren ilo sing nyamegandeng nage ninja apangnya keren ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi ulian di ngememel sebilang wai panak selagma pelayanan kesige dilo apang nengaling ngain nang gede-gede basang adi ngememel sebilang semengang meki tengelante kurnan nangingan coba ada ukomne sesaingan di patroli sing dadi ngelante kepana istri ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi uliana di ngememel sebilang wai Sekambang batise metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening selaganti
adi naloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi Kaca ketrasa nepuken nadi merura kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpat dirungu beliken ragan adi Sirapane beli nyangkuten ayong adi neseng tayen nunggu adi duga se maurep nyama brayane makajangaleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima yang banget cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayang pramekawi Magesonan beling ojo kamar adi Kaca ketrasa nepuken nadi merura kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpat dirungu beliken ragan adi di pesirapane beli nyangkuten ayong adi neseng tayen nunggu adi duga se layon nadi belilan kanake nyaku panglima yang banget cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayang pramekawi mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayang pramekawi katrima ring sisen idayang pramekawi
rasa bahagia dikena hejani Mesanding ngajak nak luh Cegek buka adi Duh manis ne Ane jani beli kalmu dia Untuk resnan beli kenadi Tusing jetuah dimunyi Beli tusing nak wani nakal Ane demen ngobrol tresna Kadi rasa adi dogen sing idang nelahan Jani bling rasayan Sekadira jelan ratu Kesaksian timpal-timpalan Keluarga sami Suksemai dayang midi Sampun ngicenin pemergi Bling ngajak adi Kejangkepan Dumo gilangkan ngantos riwekasan Ane jani beli kamu dia Untuk resnan beli kenadi Tusing jetuah dimunyi Beli tusing nak wani nakal Ane demen ngobrol tresna Kadi rasa adi dogen sing idang nelahan Jani bling rasayan Sekadira jelan ratu Kesaksian timpal-timpalan Keluarga sami Suksemai dayang midi Sampun ngicenin pemergi Bling ngajak adi Kejangkepan Dumo gilangkan ngantos riwekasan Jani bling rasayan Sekadira jelan ratu Kesaksian timpal-timpalan Keluarga sami Suksemai dayang midi Sampun ngicenin pemergi Bling ngajak adi Kejangkepan Dumo gilangkan ngantos riwekasan Kudos tiban
raga suba dalanang mekurena suka duka yang sebar pahit manis tain kerasaian langgeng ni harapan pangstada sejalan anut hadung kanti kewekasan ilung jengek sayang kunan beli ni paling sayangan desainya betang yen aja kewang pangsing kanti iraga meiyakan padahang ras titik lan sedat bakti rinyang widi lan sesuna sembah syukur rengi dalam luhur sampun sida ledang ngemi jaya putra putri ni hati sujati lan pemati becik kadi ni abdian sepan tekanan kenaan doi gede imade miwa miyomang satma keke dan di kelantingan bija utama melekat mekurenang jengek sayang kunan beli ni paling sayangan desainya betang yen aja kewang pangsing kanti iraga meiyakan padahang ras titik lan sedat bakti rinyang widi lan sesuna sembah syukur rengi dalam luhur sampun sida ledang ngemi jaya putra putri ni hati sujati lan pemati becik kadi ni abdian dong resepan tekanan kenaan doi gede imade miwa miyomang satma keke dan di kelantingan bija utama melekat mekurenang
Senin malam, pemerintah masyarakat Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nuang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan berkejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, berkejang undang, dengan undang mantan. Lo kang nuang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan berkejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, berkejang undang, dengan undang mantan, anten jalanan berkejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, berkejang undang, dengan undang mantan.
sampun berjalan tresnan beli ulung di gelutan adi dinane mangkin beli kamuktian janjine pidan ditain ucapan dumogi sweca ideng micaya Berjalan tresnan tiang ulung di galutan bali ni tresnain saurip tiangi sampunang bali telempasin janji sayangin tiang saurip tiang Mogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinanen mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan bias don tanah langit atap beli kal satya ken adi Mogi swecah yang pramah kawin setata tidak barang-barang di wakasan Berjalan tresnan tiang ulung di galutan bali ni tresnain saurip tiangi sampunang bali telempasin janji sayangin tiang saurip tiang Mogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinanen mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Mogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinanen mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan bias ton tanah langit atap beli kal satya ken adi Mogi swecah yang pramah kawin setata tidak barang-barang di wakasan
rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepoken reramane mecanda kade ngarepan adi padi dadi kurenan beli Kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyen hadi kalmo bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai duga seraraman beline mau jalan kali deh hati di angkul pemesun adine ada nak muani ane nyadang beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konden sah cerai tebal rasa muan beline pengejang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan